салому алайкум дӯстдорони инглишкада. Бо шумо ҳастам ҳабибулло қудратов. умедворам ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол бошед. ин дарси ҳафтумини мо аз қоидаҳои хониши ҳарфҳои ҳамсадо мебошад. дар имрӯза дарс мо дар бораи қоидаҳои хониши ҳарфҳои s ва t суҳбат мекунем. хуб, пеш аз оғози дарс ҳатман дар канал обуна шуда видеоҳои моро дастгирӣ намоед. биёед дарсро шурӯъ мекунем. қоидаи якум. ҳарфи s дар охири калима пас аз ҳамсадоҳои ҷарангдор ва садонокҳо z хонда мешавад. ҳамсадоҳои ҷарангдор: legs, legs, пойҳо, legs, stools, stools, чорпояҳо ёки курсиҳо, stools, markets, markets, бозорҳо, markets ва ғайра. хуб, мегузарем ба садонокҳо: cities, cities, шаҳрҳо, cities, phones, phones, телефонҳо, phones, ties, ties, галстукҳо, ties, boys, boys, бачаҳо, boys. дар мисолҳои зикршуда низ ҳамсадои s чун бандаки ҷамъбандии исмҳо баромад мекунад. аммо ин ҷо истисно аст. дар калимаҳои зерин қоидаи мазкур риоя нашуда ҳамсадои s дар охири калима пас аз садонокҳо на z балки се хонда мешавад. мисол: as, моро ёки ба мо, as, this, this, in, this, yes, yes, ҳа, бале, yes, бас, бас, автобус, бас. ҳарфи s дар ин калимаҳо чун бандаки ҷамъбандии исмҳо наомадааст. мегузарем ба қоидаи ду. ҳарфи s дар байни ду садонок z хонда мешавад. мисол: please, please, маънои якум лутфан ва маънои дуюм илтимос, please. rose, rose, маънои якум садбарг ва маънои дуюм ранги сурх ва маънои сеюм хест, яъне замони гузаштаи феъли to rise. rise, баланд шудан ёки баланд кардан ва маънои дуюм аз ҷой хестан. nose, nose, бинӣ, nose. хуб, мо истисно дорем дар ин қоида, аҳамият диҳед. қоидаи болоӣ, яъне дар байни ду садонок z хонда шудани ҳамсадои s дар калимаҳои зерин риоя намешавад. дар ин калимаҳо ҳамсадои s дар байни ду садонок се хонда мешавад. мисол: house, house, хона, house. goose, goose, маънои якум ғоз ва маънои дуюм гӯшти ғоз. mouse, mouse, муш, mouse. paradise, paradise, маънои биҳишт ва фирдавс, paradise. хоб, калимаи баъди мо ду тарзи талаффуз дорад. якум тарзи талаффуз close ва тарзи талаффузи дигар close ба маънои бастан ёки ба охир расондан ва маънои дуюм самимӣ, наздик. масалан, close friend, дӯсти наздик. base, base, маънои якум асос, поя ва маънои дуюм асос гузоштан, base. хоб, ин калима низ ду тарзи талаффуз дорад. талаффузи якум use ва талаффузи дигар use. use, use ба маънои истифода ёки истифода кардан, истифода бурдан. мегузарем ба қоидаи се. агар ҳарфи s пеш аз ҳамсадои h ояд, дар якҷоягӣ бо он ше хонда мешавад. мисол: shop, shop, мағоза,
shop. Mushroom, mushroom. Zanburugh, mushroom. Shake, shake. لرزاندن یکی جنباندن. shake. show, show. نشان دادن. show. میگذاریم به قاعده چهارم. حرف تی اساساً ت خوانده می شود. مثال take, take. گرفتن. take. rent, rent. اجاره دادن یکی اجاره گرفتن. rent. trolley, trolley. معنای یکم اروبچه یکی چرخی بربری که بیشتر در سوپرمارکت ها استفاده میبرند و معنای دوم تراموای. trolley. trim, trim. تراشیدن، کوتاه کردن یعنی که موی و غیره و معنای دوم پاکیزه، مرتب. دوستان رسیدیم به قاعده پنجم. حرف تی یک جایه با همصدای H دو طرز تلفظ دارد. یکم حالت ذ خوانده می شود و در حالت دیگر ث خوانده می شود. این حرف نوعی زبانی بوده هنگام تلفظ آن زبان را در بین دندانهای پیش قرار داده بعد تلفظ میکنیم. در حالتهای زیرین ذ خوانده می شود. یکم حالتی ذ خوانده شدن آن یعنی در کلمه های زیرین they, they. آنها they. this, this. in, this. that, that. on, there, there. از اونی آنها there. these, these. اینها these. them, them. با آنها یکی آنها را them. those, those. آنها those. with, with. با یکی همراهی with. then, then. بعد then. there, there. آنجا then, then. نسبت به then. کلمه ما دو طرز تلفظ دارد. the یکی the. این ارتیکل معینی هست. اگر پیش از صدانوکا آید the و پیش از همزاده ها آید the خوانده می شود. حالتی دوم در بین دو صدانوک نیز the خوانده می شود. mother, mother. مادر mother. brother, brother. برادر brother. other, other. دیگر other. rather, rather. تو اندازه یکی نسبتاً. حرفای T و H در همین دو حالت the خوانده می شوند. یعنی یکم حالت کلمه هایی که نامبر کردیم و حالت دوم در بین صدانوکا و اکنون بیایید در کدام حالت ث خوانده شدن آن را میگوییم. در دیگر حالت ها ث خوانده می شود. مثال thin, thin. لاغر خراب thin. month, month. ماه month. thick, thick. فربه thick. three, three. سه three. تماشابینان عزیز ویدیو ما اینجا با پایان میرسد. امیدوارم که ویدیو ما برای شما مفید بود. اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتاری نویسید. باقی سلامت باشید.